Dilettanti tal-futbol u ammiraturi tal-leġġenda Arġentin Diego Armando Maradona kellhom l-opportunità jersqu aktar qrib il-wirt ta' wieħed mill-akbar plejers li qatt lagħab il-logħba kalċistika waqt esebizzjoni pubblika unika organizzata minn Napoli Club Malta. Għall-ewwel darba f'Malta l-pubbliku seta' jara kollezzjoni estensiva ta' memorabilia oriġinali li kienet tappartjeni lil Maradona. Kollha ġejjin mill-kollezzjoni privata tal-familja Vignati li matul is-snin żammet relazzjoni personali mill-qrib mal-leġġenda Arġentin. L-esebizzjoni saret fil-binja tan-Napoli Club Malta fil-Mosta u laqetat ta' viżitaturi li riedu jaraw mill-qrib oġġetti ta' valur storiku u sentimentali marbuta ma' figura li bidlet għal dejjem l-istorja tal-futbol. Il-kollezzjoni ppreżentata kienet tinkludi numru ta' oġġetti awtentiċi li kienu proprjetà personali ta' Maradona, fosthom tracksuits, raben tal-futbol, kif ukoll diversi tifkiriet oħra li rrakkontaw kapitli differenti mill-karriera straordinarja tiegħu. Kull biċċa kienet iġġor magħha storja distinta, marbuta kemm mal-kisbiet sportivi tiegħu kif ukoll mal-esperjenzi personali li għex matul is-snin tiegħu f'Napli. Preżenti għall-okkażjoni kien ukoll Massimo Vignati, rappreżentant tal-familja li kellu l-opportunità jiltaqa' mal-viżitaturi u jaqsam magħhom tifkiriet u stejjer personali dwar iż-żmien li l-familja tiegħu għattet qrib Maradona. Permezz ta' dawn ir-rakkonti, dawk preżenti setgħu jiskopru aspett differenti tal-personalità tiegħu. Questa è la mia storia. La mia storia prendo la fortuna che la mia mamma è stata l'unica cuoca governante di Diego, mia sorella era la babysitter di Damma Giannina e mio papà in più 40 anni è stato il custode dello Stadio San Paolo, che oggi si chiama il Diego Maradona. Io ho vissuto l'uomo Diego, per me l'uomo era più forte del giocatore. Una persona bella, umile, fatto tanta beneficenza e non ha mai dimenticato dove era nato e quella era la sua forza. Din l-esebizzjoni ma waqfitx biss fuq il-figura ta' Maradona. Fija kien hemm ukoll sezzjoni dedikata għall-istorja tal-futbol Malti fejn il-President tal-Napoli Club Malta, Alex De Bono, kompla jaqsam ma' One News kif timijiet u plejers li ħallew marka fuq il-logħba fosthom l-Arġentina u Lionel Messi jinkludu parti speċjali mill-istorja kalċistika. F'din l-attività nġabru l-fondi b'risq Puttinu Cares b'Massimo Jtem jirringrazzja lill-organizzaturi u lill-President għal ħidma qatih sabiex tittella attività unika.